Ćao, ja nisam paparaco, ali možda tako izgledam. Moje ime je Sanja, a nalazimo se u Mokrinu, gdje će se u naredna 4 dana održati fotoradionica pod nazivom Through the Lens. Nešto više o tome reći će nam organizator ove radionice, a do tad Tičica. Jednostavno poznajem dosta ljudi iz inostranstva koji se bave fotografijom i što da ne onda, što da ne pozovem njih ovde, ne pozovem druge ljude, jednostavno da napravimo neki događaj oko toga. Ja, tako se rodila ideja, dalje je samo bila realizacija. To su 3 predavača koje dovodimo, poreklo im je jako svima zanimljivo i svima imaju nevjerojatnu priču i zato sam ih dao. Uglavnom, jedan od njih studira u Los Angelesu, drugi studira u Londonu, treći studira u Njujorku. 4 iz Beograda, imamo 2 ljudi iz Novog Sada, zatim iz lokalne zajednice, imamo iz Mokrine, imamo iz Kikinde, također jedan momak je došao iz Valjeva. Na kraju cijelog ovog zbivanja će se sastaviti žiri od predavača, ovi koji će, znači njih 3 će da budu praktično žiri i da izaberu 5 najboljih slika od svakog učesnika ili polaznika ove radionice. Te fotografije koje oni budu izabrali će zatim biti izložene u centru Kikinde, ispred muzeja, u centru grada, na otvorenom, znači biće izložba na otvorenom. Planiramo sljedeće godine da napravimo to na nekoj većoj skali. Ovo je praktično pilot za sve što će se dešavati u sljedećih par godina, nadamo se. Tako da definitivno i svima koji su došli ovdje i kao predavači, kao učesnici se govorimo da je ovo definitivna stvar koja će se ponavljati u narednih, nadamo se, 10, 15, 20 godina. Tri predavača iz 3 različita grada sa 3 različita stila pokušat će da animiraju polaznike radionice Through the Lens. I hope that people will be able to come out of this learning a little bit more about their work, understanding the messages behind their work, being able to have an open view of the world, and hopefully being able to use their camera to go out and ultimately document what their passions are. We'll see how it goes, but it's just we try to communicate a little bit what photography means for us and where we look at our photos and what we try to tell with them, so I hope they'll do it. Well, I think the difference between my photography and the other teachers is that they have a big emphasis on digital photography and I very much like analog photography. So I take all my photographs on film rather than digital. Kao što ste imali priliku da vidite, počeo je prvi dan radionice. Ostavit ćemo mlade fotografe da se bolje upoznaju. Do sutrašnjeg viđenja. Ćao!